Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ka Futsal Association of West Khasi Hills District mentarasngi kat pesantren Naiwing arja Futsal keliak ben Plie Perdana ke Lempung first in the office Futsal tournament hapuak kemadan Lionel Futsal Arena hapending rai West Khasi Hills District. Ya ketika Lempung lawan ben Plie Perdana ubah MA Chalam ADC ke West Khasi Hills District Kumukongsan harengkat kejadian lang kinong penyat ya ketika Lempung ki kunho nyelek kai nak kita nak sorkar repair mat kiwe. Kiar lagi kenhon ke belayo banyak kuning kong kilong hapdeng ke kenhon nyelek kai jong ke DC office bersyai ke 4 MLP battalion ha ke kenhon jong ke DC office keliak bankhor ya ke jeng job dak penlim no ke 4 MLP battalion da sago lalai. Send ball. Emil. Good ball. Shoot that last. Shoot that.